Pratite vesti. Opština Kuršumlija raspisala je ponovljeni konkurs za sufinansiranje i dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizaciju projekata iz budžeta opštine u 2025. godini. Pravo učešće imaju sve crkve i verske zajednice registrovane u skladu sa zakonom i upisane u odgovarajući registar Ministarstva pravde koji imaju sedište na teritoriji opštine Kuršumlija i aktivnosti iz programa realizuju na teritoriji opštine. Prijave se podnose lično u uslužnom centru opštine Kuršumlija od 7 do 15 časova ili poštom na adresu Opština Kuršumlija, Komisija za dodelu sredstava verskim zajednicama proletarskih brigada bez broja sa naznakom prijava na konkurs opštine Kuršumlija za finansiranje projekata verskih zajednica u 2025. godini. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu opštine Kuršumlija. Više informacija možete dobiti putem telefona 027 381 383. Da li će veštačka inteligencija u budućnosti zameniti direktore i voditi firme umesto ljudi? To pitanje sve češće čujemo, a odgovore su ponudili učesnici prestižne konferencije Future and AI održane u Privrednoj komori Srbije. Na ovom skupu koji je otvorio predsjednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, govorilo se o tome kako veštačka inteligencija već danas menja način na koji poslujemo ne kao konkurencije ljudima, već kao njihov saveznik. Saznaćemo zašto pametan biznis ne znači samo koristiti AI, već koristiti ga mudro. Konferencija Future and AI u Privrednoj komori Srbije okupila je brojne domaće i strane stručnjake kako bi razgovarali o ulozi veštačke inteligencije u savremenom poslovanju. AI ne zamenjuje ljude, već im pomaže da rade pametnije, prati tržište, analizira podatke i oslobađa ljude rutinskih zadataka. Pametne firme nisu one koje samo koriste AI, već one koje ga koriste mudro. Upravo tu počinje budućnost. Predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković obratila se na izložbi Japan Expo 2025. govoreći o jačanju ekonomske saradnje Japana i Srbije i o turističkim potencijalima autonomne pokrajine Vojvodine i predsjednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak o predstavljanju srpskih privrednika Japanu. Izuzetno mi je zadovoljstvo što danas imam priliku da vam se obratim na zvaničnom predstavljanju autonomne pokrajine Vojvodine u okviru paviljona Srbije na svetskoj izložbi Expo 2025. Nastup naše zemlje ovde u Osaki najlepša uvertira za najvažniji međunarodni događaj koji Srbiju očekuje u ovoj deceniji, organizaciju specijalizovane izložbe Expo 2027 u Beogradu. Verujem da će ova događaja dodati novu notu više decenijskim dobrim odnosima Srbije i Japana. Svetske izložbe u Osaki, prestonici Srbije, Beogradu, prilika su za još bolje upoznavanje i zbližavanje dveju zemalja i dva naroda s posebnim akcentom na dalje jačanje ekonomskih veza. Jer iako je globalni tehnološki napredak omogućio lakše i brže povezivanje ljudi i privrednika iz najudaljenijih krajeva sveta, ovakve manifestacije ostaju mesta na kojima se najlakše stiču nova i produbljuju postojeća poslovna partnerstva i kontakte. Dame i gospodo, Republika Srbija i autonomna pokrajina Vojvodina u okviru nje doživeli su pravi ekonomski bum u prethodnoj deceniji. Predstavit ću vam ovom prilikom u najkraćim crtama ovu srpsku pokrajinu i najvažnije rezultate njene vlade na čijem sam čelu. Vojvodina se nalazi na severu Srbije, poznata je po svojoj ravnici, bogatom poljoprivrednom zemljištu i mnogim rekama, uključujući tri: Dunav, Tisu i Savu. To je jedan od najplodnijih regiona u Srbiji i Evropi, poznat po proizvodnji žitarica, voća i povrća. Plodna zemlja i povoljni klimatski uslovi čine važnim agrarnim centrom Srbije.
U Vojvodini, kao što ste čuli, živi 26 različitih nacionalnosti, govori se čak 6 službenih jezika. Naša pokrajina ima idealnu geografsku lokaciju koja pruža odlične mogućnosti za poslovanje. Obrazovanje predstavlja još jedan važan segment u našoj regiji. Sa 3 univerziteta i više od 60.000 studenta, Vojvodina je svojevrsna kolevka znanja Srbije. Naša pokrajina oduvek je bila ekonomski najrazvijeniji deo i zamajac celokupne privrede Srbije. Ona je to i danas, o čemu govori broj od 470 stranih kompanija koje posluju u Vojvodini, uz 12,5 milijardi stranih investicija u poslednjih 20 godina. Od toga ukupna vrednost investicija iz Japana na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine iznosi do danas nešto više od 622 miliona evra. U našoj pokrajini trenutno je aktivno 6 japanskih kompanija u kojima je zaposleno više hiljada radnika. Među najvećim investitorima su Japan Tobacco International u agrobiznisu, te Toyo Tires i Yokohama u automobilskoj industriji, kao i Nidek, Hilux i nedavno otvorena fabrika GFI Shoei. Pored velikih stranih investicija, kao primer dobre prakse bilateralne saradnje, pomenula bih i dvogodišnji projekat Razvojne agencije Vojvodine i Japanske agencije za međunarodnu saradnju. Projekat je bio usmeren na izvoz premium proizvoda iz Vojvodine u Japan, s obzirom na rastuću potrebu japanskog tržišta za organskom i nutritivno obogaćenom hranom. Ovakav vid saradnje za nas je naročito važan, imajući u vidu da je Vojvodina područje sa veoma razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom i da se smatra jednom od žitnica Evrope. Veliki broj kompanija i individualnih proizvođača ostvaruje rekordne prinose u agrarnoj proizvodnji, što je dobra osnova za finalne proizvode u prehrambenoj industriji po kojima je Vojvodina takođe poznata širom sveta. Kvalitet hrane koja dolazi iz naše pokrajine je izuzetno visokom nivou i tu vidimo veliku izvoznu šansu i priliku za pozicioniranje na zahtevnom i veoma sofisticiranom tržištu kao što je japansko. Expo 2025 dobra je prilika da se što veći broj japanskih privrednika i građana upozna i sa onim što možemo da ponudimo na tom polju i s našom spremnošću da obezbedimo što veće prisustvo prehrambenih proizvoda iz Vojvodine. Dame i gospodo, kultura, privreda i agrarna industrija od uvek su bile zaštitni znaci Vojvodine. Na našu veliku radost ona postaje i sve atraktivnija turistička destinacija s naglaskom na vinski turizam u poslednjoj deceniji, kao rezultat ekspanzije, vinogradarstva i proizvodnje kvalitetnih vina. Kao predsjednik pokrajinske vlade ponosna sam na to što 1/3 ukupnog proizvedenog vina u Srbiji dolazi upravo iz Vojvodine. Proizvodnja vina u našoj zemlji poslednjih godina doživljava pravu renesansu, velikim delom i zbog znatno većih ulaganja države. Obnovljeni su mnogobrojni stari i zasađeni novi vinogradi, formirano više stotina vinarija. Što je najvažnije, na tržištu su se pojavila nova domaća kvalitetna vina, kao i vina vrhunskog kvaliteta sa kontrolisanim geografskim poreklom. O tome ćete moći sami danas da se uverite degustirajući vrhunska vina iz Vojvodine na srpskom paviljonu. Iskreno se nadam da će današnje predstavljanje biti uvod uspešan i dugoročan spoj vinara iz Vojvodine i japanskih ljubitelja vina, naravno na obostrano zadovoljstvo. Turističku ponudu naše pokrajine čine i mnoge prirodne lepote koje decenijima privlače posetioce sa svih meridijana, zatim brojni srednjovekovni manastiri i sakralni objekti jedinstvenog stila, muzeji, galerije te nezaobilazna gastronomska ponuda koja nikoga, čujem ni ovde u Japanu, ne ostavlja ravnodušno.
Želim ovde da naglasim da par godina unazad važan deo razvoja turizma čini promocija biciklizma i afirmacija zdravog načina života. Sa nama je danas na osnovu predloga japanskog ambasadora u Srbiji, njegove ekscelencije Kira Imamure, i mene kao predsjednika pokrajinske vlade, jedan od najprepoznatljivijih modela najvećeg proizvođača bicikla iz Srbije, kompanije Capriola. Sigurna sam da će proizvod koji 100% ispunjava svetske ekološke standarde izazvati veliku pažnju posetilaca i nadam se da će ovo biti inicijalni korak za novu i dinamičnu poslovnu saradnju privrednika naše dve države. Dame i gospode, Japan i Srbija imaju mnogo toga da ponude jedni drugima. Kao što ste čuli iz mog izlaganja, regija koju vodim ima izuzetne potencijale u brojnim oblastima i zato bih pozvala turiste iz Japana da nas posete kada god su u Evropi. Ubeđena sam da će i to opredeliti da im naredni put Srbija i Vojvodina budu ne usputna, već primarna destinacija koja se često i rado vraća. Na samom kraju koristim priliku da sve vas i mnoge posetioce paviljona Srbije pozovem da posete Expo 2027 u Beogradu i na licu mesta se uvere o bogatstvu kulturnog nasleđa i prirode naše zemlje. Najviše kako bi upoznali gostoprimljiv narod velikog srca, stvarajući zajedno neponovljiv utisak koji se pamti za čitav život. Hvala i vidimo se u Beogradu 2027. godine. Dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Vojvodinu. Hvala. Privredna komora Vojvodine, evo na svetskoj izložbi Expo u Osaki, danas sa delegacijom privrednika, ali sa pre svega delegacijom Autonomne pokrajine Vojvodine koju predvodi predsjednica pokrajinske vlade gospođa Maja Gojković. Predstavljamo danas Autonomnu pokrajinu Vojvodinu ovde u Osaki u Japanu. Ono što je zaista zadivljujuće jeste brojka ljudi koja je posetila naš paviljon ovde i kao što smo čuli, to je preko 300.000 ljudi do sada je posetilo paviljon, ali vi danas kao Autonomna pokrajina Vojvodina se predstavljamo sa našom privredom i u tematskoj nedelji naravno prehrambene industrije, jer smatrali smo da je ovo tematska nedelja koja se tiče Autonomne pokrajine Vojvodine, samim tim i Privredne komore Vojvodine. Saradnja Srbije i Japana je u prethodnih nekoliko godina, možemo reći, počela svoju novu eru i iz dana u dan je taj odnos sve bolji, iz dana u dan je taj odnos sve značajniji. Trgovinska saradnja naše dve države je nešto preko 80 miliona evra na godišnjem nivou i svakako je potencijal da idemo daleko, daleko iznad toga. Ono što možemo zaključiti jeste da je Japan spoznao definitivno šta je Srbija. 7 kompanija japanskih imamo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Trudit ćemo se i jučerašnji razgovori koje smo imali u kompaniji Toyota Airlines govore u prilog tome da ćemo u Autonomnoj pokrajini Vojvodine nadamo se imati nove investicije, nova radna mesta i ono što je još važnije da ćemo imati mnogo bliže Japan Srbiji, odnosno Evropi. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.